Myanmar ram buaina chuan zual lampan zelin sipai te le civil mi te an in nor ton chho zela sipai te ani telin an chenun rong tol tola civil mi te po in an zalen na sual chuang ngei tumin sipai opna hnuaya kun non tum to lovin an nun na thapin an beilet renga hetianga in nor ton na sa tak o mek lai hian Myanmar sipai te chuan an rang hroi tu an pai thak tak Aung San Suu Kyi chu eiruak thu boi siam pel sak lian tum February ni kata sipai ten civil sarkar thu neina an hne chu nuwa kum somsari pangami Suu Kyi chu manin tun thlengin an la hreng ani an hren nuwa ramdang atanga dan lowa walkie talkie radio lalu le coronavirus restriction palzu ta puin thu boi siam sak alo ni to ani ka liam ta khan sipai thu puang tu chuan tham na la Suu Kyi hi alo pu to boka hemi nu hian sipai sarkar television chuan sumdong pakhatin Suu Kyi nena US dollar nuai nga singa apek thua soina video an ti chuaka property developer Mount Wake chuan asum dona din mun siam thatna tan sarkar mi poimo te nena poisa apek thu asoyani Suu Kyi nena sum apek thu soina video ti chuan i nuwa TV thu puang tu chuan Suu Kyi hi eiruk na alo inham hnoi awangin thu nei tu te chuan anti corruption law hnuaya thu boi siam sangna tur an boi pui mek ani ati heti mek kala hian Myanmar sipai te chuan sipai ro rel na du lo na lantira nor huai hot zinga mi pariat an kaplum le nia soyani Aukban khua nor huai hota pung khom te chu security force ten nor dar tumin tear gas in an pua an nuwa silain an kap zui ta ni security force te silai me puana hmuna mi pasari an thingala midang pakhat chu kalo khua damdo in panpui ani nuwa a hliam tur lovin a thi vele bok sipai sarkar kut ke ber police te chuan yangon khopuya nor huai hot te chu security force te lakatanga indai danna an siam te chu an thialui tir ni a soi ani Mandalay Bingyan Katha Mayodi khua te mi puiten nor an huai hot sun zom le bok February ni kata sipai ten civil sarkar thu neina an hne chu wanga lungoi lo na lan tira noi huar hot tele sipai te inkara boina chuaka nor huai hot zinga hriat thei china mi zani somni record an nia hriat lo mi engemaw zat an om ti achiang hle boka mi sang hi chuangman an ni to bok ani Myanmar mi te an ram then om mun ram chang lama mi engemaw zat an tlan chetwa Mizorama po mi zanga don chural tlan anom to nia hriat ani an khopui lian ber yan gona cheng te mi engemaw zat chuan mun him lampanin khopui hi an chuasan to ni in media report then khat chuan ata langa sipai te chuan yan gona mun then kata martial law apuang tua he hmuna cheng mi pui mak ta duai ni don chu sipai te chuan an thu nei na mangin an obet ani yangon khopui chuasana thingtlang lama tlan chia tun hnaya an omnual to thu media then khat te chuan an ta lang ani tual chung buaina apun lun chho zela wangin Myanmar ram mi engemaw zat chu ramdanga an tlan che to ti report ani a hei wang hian an ram then om Thailand poin Myanmar atanga ral tlan lut tu te lo dong song turin anin bua sai mek tian soya Myanmar ram ribul Thailand tak province thu nei niu te chuan an rama tlan chia te lo om tina tur an bua sai mek ti soin mi sing thuma tanga singa vel chu an lo pui thei don ni in an soi Myanmar khua le tui Mizorama ral tlan mek te chungchang thua Chief Minister Zoram thanga tirin Mizoram MP pani silal rosang ale ke vanal vena Planning Board Vice Chairman H. Ram Moile MNF Advisor rosang zuala te chuan Union Minister of State for Home Nityanan Rai chu apisa an hmua Myanmar ral tlan Mizoram alu te chungchang le Aizol khopui lai li atanga Assam Rifle te zogo sanga
inson dan tur an soipui sarkar thu chhuat talan danin Union Minister hna hian Myanmar sipai sarkar ti du dana awanga har satna nasa tak tuar mek Myanmar mipui te chanpui turin tun aya nasa zoka India sarkar ache ta tul thuan thlena India rama ral tlan ron lut te thon hori loin atul ang zelin India sarkarin alo chom dol kan beiseya kan nge na ni antia Myanmar democracy tungding le tura beina chu tun aya chakzo ka thlopa thul thu an soi Mars ni sompariat khan Mizoram sarkar mi poimo te hian Union Home Secretary Ajay Kumar Bala po apisa an huboka an thuthlen te chu an ngai poimo thu le ti hlotlin ngei an lo tum thu alo hrilh ni in sarkar thu chu chuan atalang heti la hian Chief Minister Zoram thanga chuan lunglei khopui atlona khochaklam u naute kanrama raltlana an lo lu chuan Mizoram sarkarin atuam hlawm dawn ti asoi Chief Minister chuan sarkar lai puin thon le ro an ti po a chan le thu soin na takin sarkar lai pi po lekha ka thon kan in nei pola kan u naute nia kan thon le theilo an lo lu chuan ei tu le chen na kan ngai tu sak dawn Khawvel in China an huat lai taka Myanmar mipui ral tlante in phasan mai chuan nakina dem in hlawma yang kati hialani ati thu kan don danin tuna hian hriat theichina far kon khochunga Myanmar ral tlan mi zathum somni pasari an omeka ral tlante chanpuina turin champhai truck owner association ten bufai bek somruk alu bek som le tel khe som purun sen bek ni le thomno te an pe a an chunga far kon khotlang an lom hle ral tlante hi far kon khuwa hian mizo mikwal thendan panga in an lo mikwal ani Myanmar mipui ten sipai obena an peilet na civil disobedience movement chu kalpui chun zom reng ani a lung oilo na kongzo le punkhom te chu khopui lian deuh dewa te chuan sipai nun rong tak tak te ral thuam lek na hnuaya mipui te hian nun na thapin an lalan tir chun zom reng ani Myanmar ram chunga nambil silai lek pol hrang te chuan heng sipai te hi an peilet mek boka thingtlang khuwa khotero te atanga sipai te hi norletin khopui lian town a sipai omte le obena hnuaya omek te chu chanchua tumin Myanmar military te nen hian anin norton mek ani anram mipui te chanchuak tura nambil helpol sipai te che chua mek le civil mi ten thapui thua sipai te laka lung oilo na disobedience movement nunna thapa an kalpui mek la hian Mizoram buailaya India sipai lamtang mizo te ngei zinga kok tu an omang khan tun trum Myanmar buaina po hian Myanmar military nun rong le mol tak tak te lamtang civil mi te kara an lo imphum ru ve tlat maya heng hek tu te an ti mai hian sipai te hnena civil disobedience movement thlop tu te chu hekin mi engemaw zat man le ka hlum an ni pha meka heng hek tu then khat te hi civil mi ten man chu an nei ve boka rin hnel ruk engemaw zat an nei bok heng hek tu te zinga hian miaw hla khuwa cheng mizo then khat chu an tel ti report don ania zo hna thlak zinga hek tu lo inphum ru te hi hriat chuani in an hming ero puanzar an ni lo mizo zinga sipai lamtang mipui te hek tu an lo om ve hi apoi tak zet ani chanchinthar dang ngai thlak chhun zom ila United States President Joe Biden an thu neina a chan hnuwa United States le China high level meeting ma saber chu Alaska a nei ania ma se he hmuna inbiakna hi a hlo thling tok lo hle Alaska a inbiakna an nei a hian United States in US Secretary of State Anthony Blinken le National Security Advisor Jake Sullivan ten tela China in China top diplomat Yang Jiechi le State Councilor Wang Yi ten tel he huna hian Anthony Blinken chuan Xinjianga Uyghur Muslim ho chunga China malak na te Hong Kong a dan thar siam te
Taiwan a China hmalak na chungchang te soi langa United States in China atanga cyber attack an to fo thu te pho a soi bok heng te awang hian Khawvel boruak a ral buang lo ni in Blinken chuan a soi yang jechi chuan changin US su sipai le poisa hmanga ramdang te op beta apu le thunga United States chu human rights chungchanga na a tho tha to an be sei thi yang jechi chuan a soi United States a chuan human rights chungchanga buaina om fowa Black Lives Matter te pho om pha hial ani ati US su mihring dikna chanvo hu mal tok lo an ni na chu pom turin yang chuan US palai te chu a hril insum don ton na konga po China chu industry a subsidy chungchanga te intellectual property baka andram currency ati lut du lo na te chu thil dik tok lo ni in United States chuan China palai te an hril ani South China Sea US long sipai ten an huang vadai tuma malakna an nei chu China chuan adu lo thu so in aram bial chunga inrol lo turin United States chu angen COVID-19 hrileng tho ni na chu India rama a thleng mek nia soi ani hrikai an pung chak chho le hle a ninga ni khan ram puma hrikai thar hi mi sing thum sang kwa zasari somni paruk an ombel le a hei hi ni kum November sang ni somni pakhat sang ni somni a ni khata hrikai thar an tamber tumani ninga ni khan hri wanga thi hi mi za songa pali an ombok rampuma COVID-19 hri kai to zong hi mi nuai za song panga sing khat sangli zathum somthum pakhat an tling to a he hri thi pui hi mi nuai kha singa sang kwa zathum somsari an om to bok hrikai thar tamzuana state te chu Maharashtra Punjab Kerala Karnataka le Gujarat te an ni ti Union Health Ministry chuan atalang nilai ni le ninga ni khan hun rei tak nuwa rampuma hrikai thar mi singthum chuak an om le na chi ania kar liam ta tang khan hrikai thar hi mi sing ni an on kai chho tan ta ani ni kum to lama tang khan India rama COVID-19 hrileng hian zia om lam apan chowa ma se tun haya hrikai thar hi aron pung chho le ta ani India rama COVID-19 hri len tir atanga hrikai tamber na state Maharashtra a hrikai an pung chak le hle towa ninga ni khan hrikai sing ni sanga zaria somria pathum anoma ngei hi ni kum September ni som pukhata hrikai sing ni sangli zaria somria paruk anom hnuwa hrikai tamber le nani ani kumin February ni kwa thleng khachuan Maharashtra hian ni tina hrikai thar mi sangthum aya tlem lo anom zia ma se ni somli liamta atang khan hrikai thar hi an pung chho chakle so thlia ninga ni khan Punjab a hrikai thar mi sang ni zathum somruk pokwa Karnataka a mi sang kha zali somria pariat Gujarat a mi sang kha zani somsari paruk Tamil Nadu a zakwa somriat pakwa Madhya Pradesh a zakwa sompasari le Haryana a zaruk somthum pathum an om hei hi an state trawa kumina ni khata hrikai thar an tamber ni ani vek bok hripui leng thon hi na in an loi mek Punjab a hrikai thar hi mi sang ni chuang anom le ta ka wangin an state sarkar chuan hrikai thar za chuang omna district pakwa te night curfew po sei ani thu atalang heng district pakwa te Ludhiana Jalandhar Patiala Mohali Amritsar Gurdaspur Hoshiarpur Kapurthala le Ropar te ania ahma khan zandar som pakhat atanga jingdar nga thleng night curfew puan ania ma se hrileng thon hi na a thlen chho le ta ka wangin zandar kwa atanga jingdar nga thleng po sei ani le ta ani Union Health Ministry chuan ni nga ni thlenga rampuma COVID-19 vaccine na to zong hi mi vai bel chenwai zathum somriat pakwa sing ni zani somnga pakwa ani to thu ata langa vaccine dose khatna pek chuai healthcare worker nuai somsari paruk sing khat sang kwa zasari somriat paruk tenan la dose ni na pek chuai healthcare worker nuai somli paruk sing kwa sang ni zakwa somruk pani tenan la to boka frontline health worker nuai somsari pariat sing khat sang khat
za som ni paruk ten vaccine dose khatna an la to a dose ni na la to po frontline health worker noi som ni pakhat singa sang khat som ko pariat an bum to bok ani ba ka hian mars thlatir khan kum som ruk chung lam hne na vaccine pek so tran ni in kum som ruk chuang pek chu to hi mi nuai za som thum pukwa sing khat sang riat zani somli panga anom to ani COVID-19 vaccine dose vai bel chesa ri chuang sem chu to ania heng zinga nuai som ni pathum chu man tlak lowa achia tu health official te chuan an ta langa heng man tlak lo te hi vaccine sem chu to tanga za a paruk point panga atling pahial ani vaccine la to zinga sikai anom le a heng ba ka hian vaccine la ka wanga damlo pha te po soitur an om zeu zeu bok Election Commission of India ECI full bench West Bengal chu March ni somni pathum hian an tlo dona assembly in thlanna nei turatana imbo saidan ten en puyang official chuan ECI team state official te meeting an nei pui hlom don tia soya abikin in thlan tho khatna nei na tur a mo puna te an imbo saidan ten en pui don ani seat zani somko palio omna West Bengal Assembly in thlan hi thoria ta nei ani dona March ni somni pasari a in thlan tho khatna hi assembly bial somthuma nei ani dona a thon hi na chu April ni khata bial somthuma nei ani anga in thlan tho khatna le in thlan tho khatna nei tura hian candidate za som ko pakhat omin a thon hi na tan hian candidate za som sari pani anom bok in thlan tho thumna hi April ni ruka assembly bial somthum pakhata tholina April ni soma bial somli palia thongana April ni som pasari bial somli panga thorukna April ni somni pania bial somli pathuma thosarina April ni somni pasari bial somthum pasari ale a thoriana April ni somthum pak April ni somni pakwa bial somthum pakwang bial somthum panga ate nei ani dona mei ni hnia vote tla te chiarin result puan ani ang India Himachal State pani Sikkim le Arunachal Pradesh sarkar chuan organic farming le tourism a thodun an rel Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khanduan Sikkim atlo toma Sikkim Chief Minister Prem Singh Golei nena ani komna state pani te thodun na tur hian inremna an siamani Khandu hi mimal thila wangin Sikkim a hian azina PS Golei nen ani komna state pani thoduna tur chungchang hi an soidun ani Golei chuan AP Chief Minister in atlo chu lom omati thu soin ama point Arunachal Pradesh lo ve thei thuai ain be sei thu a soi Tuirial Hydroelectric Project HEP siamna Guwahati High Court Aizawl Bench thatuna angin Mizoram sarkar in zang na domna tan cheng nuai tel a seng le don zang na domna pek bel ngai tu za hria thei ani lawa cheng nuai sang thum a chuang ei don a soi ani thu don danin Mizoram Chief Secretary in August ninga sang ni som poruka order a chhuale January ni som ni pariat sang ka zugwa somruk panga notification ati chwa section of the Mizo District Forest Act 1955 chu mi zaruk somriat pakhatin Guwahati High Court Aizawl Bench an kinga sarkar order le notification hi court chuan ati bowa hei wang hian mi zaruk somriat pakhat nena zang na domna cheng nuai sang thum chuang Mizoram sarkar in asen bel le angai don ani Chief Secretary order le January ni somni pariat sangkal zakwa somruk panga notification ang chuan tuirial HEP siamna tana ramlak sakmi zaruk somriat pakhat teram chu forest reserve chunga omani wangin zangna domna andong theilo ma se mi zaruk somriat pakhat te chu Guwahati High Court a chuan an zual kowa court chuan tun hnai khan thu thu na siamin mi zaruk somriat pakhat te chu an chaka hei wang hian mi zaruk somriat pakhat te nena Mizoram sarkar chuan zangna domna a pek ngai don ani mi zaruk somriat pakhat te chu kum sang ni pani le sang ni pathuma aram lak nei tu ten nia hriat thei china apung tel lova ram an lak sak man zangna domna pek ngai chu cheng nuai sang ni don ania pek ngai za che hria chian thei ni lo
kum sang ni pahnih leh sang ni pathuma a ram lak sak an ni to wangin an ram hlutna a pung zat leh tuna an pek tur zat hi a in tluk deuh thuak tawh nia thudon ani chuwangin Mizoram sarkar hi a in seng so tam hle dawn ani hmel National Highway somnga palina kongpui double lane a siam tur kalpui meka na thial chim lam kwat chua tanga lai tran tung ani lain na thial khopui bypass dulo pol ta chuan na thial town VC association tenen na thok tu ta chu chol tura angin an chaw lailok ri ti thu don ani na thial le a chevel National Highway somnga palina kongpui lai zau na thok tur hian Mathian Construction Private Limited nuaya ELNTY Construction le JB Construction te chuan nikum sang ni som ni September ni som thum khan agreement ziak felin thlasawm pariat chunga zo tura tian nia na thok mai tura an inbuat sai lain bypass dulo pol hian le kha te tara an dulo na an lan tir thina wangin ma an alok theilowa survey lo nei to pahnih te po an in hnuk dawk khial to ni in kong lai tu tur te hian na thiala LPS palai an hril hetia na thok theilowa kan om reng hian kan hlo mai baka chunglama tangin thok tura ti kan ni reng bok si wangin bultran kan tuma min dan zel bok si wangin kan om dan zel tur hi soithiam a har hle mai anti ole viewer te hnen angen na han je ve le lokila kan channel la subscribe lo te kha mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chewa subscribe tin me nuwa notification bell ka hmet le in ola inda don ya